Ni pediang semua bahaya pibaro ki para lok ki para jor sa sin syaki sawayom. Ka Spain kalarung syaka semi final jong ka Euro arajar ar pusau adin bakalalaban pelem ya ka Germany da ar la ka wei ha ka jing ya la kai ka ba itnat ba ka bala haban pen ya la kai hadu sispa ar pau minit adin baka Germany kalalaban pen ya haj ha ka minit ba prabu kandai leng ba u Florian Dries ya ka gol bala tap da udani Olmo ha ka minit basan pawai na kabanta ka Spain. Habala raya ka jing yala kai sa ka extra time Merino ka Spain ulalaban penjob ya ka jing yala kai na kabanta ka Spain ha ka minit basis pa kat kendai suapan kut artat ka jing yala kai kabala penlip rong sendon ya ka stadium barok kawai haba barok kawai ka stadium la pendap daki nong kersian ka Germany na maria ka Euro arajar ar pusau la penlong ha Germany. Nang bakane ka jing syarem kinong Germany kila kelalong mentatang kum kinong pekai ya ki pat kiri hakane ka Euro arajar arpusau leng bakane ka jing syarem kanlong ru ka jing yala kai bakado na ka benta utoni cross ubalapen benalupa ban syong tanno tang mariakut ka Euro arajar arpusau ka Spain kan apat menta banyak hun Persia ka semi final kat ka job na ka jing yakun apa dengan France Persia ka Portugal kublai piki para loki para jor kita ada opini sembiang aku wai pat ka video kublai sibon